mantemom adehye amodi yakase no achi ane e programs ahodo Ghana akoma dwumadie so no bedi adanse esa asemwe no eyasam dada na Ghana de esa gisi wakasa kasa asema aban ni mpanifo tie ayo ye kire agisa demonstration apiemu ansana de waso wono ye no wono matimi aye ene san adehye beka yi a na wotwe ya ana Drononso hene ebekasa ye ewo Ghana akoma dwumadie so se de niam si kropa ewo Drononso ane ne mpotem na hweye ene nananom nyina ne temamufo mpade ne nkwada nyina betesi montensom aya nte wo mo ho party aba no so ntesokokom na enyina so nyina ane se nanu ada mampani mahama penso e-block ya wo pagya de si ye dan munu dwan wono pagya dan no e de si wakama akasa mpanimfo ba behwe na wono makomishin keke aho kakeo na nkwada akwatena mu asua de an aya ntwensene wo mo company fo so akwa tesa dani si wono mom ena Drononso kuro kakra kan ne mpotam yi agese nkwada no a ewose wo mo to asukuu so nto asukuu no wo mo afiri sa Drononso ne mpotam akobia foforo ansa na senior high education no wono matumi anya bi eno tina na ni abre pa ya nsam kro no panifo se de hia tomfo no wasabo ho BMT wasabo ho BM ya we de washada atonsa ade afra akomaka se kopie ne nche no Drononso hina wo san so ye otumfo brempo hene na adwamna dan kwa dwobensia ho wade ensem sei ato akomaka se anim oni so ga emfie ensumu na yewure ka pe ba ko pe na abai no ne mfie kwotwe no aso tata ese wo ye ekwa yi kontata no ebe ya budubra bia o jagu ne nso ato na asai enkania nso kontata ba ho aye ho se wo twenkania na dia ko we hu na won san so enihu ni ya ko ye hini no me na me da o man no ano ena ne 87.9 ehia ena sentrofo nso ehia se ye bia se die eson pa na eto mompani enim se ye sense na dawroma so ye district ya ko district foforo secondary school ye nto so school bi eni ha district no efri be bia ti do so kopem ajofi ya tebubu ehie so ekọ kopem ye ne eating reading ehie so secondary school ni be bia ye sense na dawroma Bosha wo she ye se obaye no boarding school wa start no a enkosi ye no anka omwa ye nanka ye hu se afimu no enkwara fiti ase wo mo ko school safimu anye yi a enkoye dwumadie se afimu enko ne wiye ne na tele school ya tie nsa afri hu na fida no enkwara ekomu school Nana Jamina dan kwa dwobensia Drononso hene ensembie eno no na wakasa wie ya pe ahemfo bia wo mo so behia akomaka se ekasa pa wo mo se wo mo de MPP aban we no kwasem wo mo ba mo abu de oni ho de kura e de aka ho Ukraine school yi ebesi wo na ya de ya Drononso no bi ye ni so na de go boy na sedi su ye no em se no ma bi ka chiri ka ya desredi Akuma FM 87.9 abai na wotwe mu ko ono firi ko ya abai a wa benta mu na obehwe na nka obi amaye nanso so ye hwehwe mu ekire se bi esu da no ewo no ene community no akwan ne emu twen kakra nti abai a wa be eye se sa na tie je obey no body se de be ya nkra no ba wo mbinya ba bi ada kuafo Edumre bia na se oyende student ya aje se obo high guy ani ade ede man kora wofu a wantwi entu sa na mo ne se ne ba no timi etrefi nanso se wo ha ya na oyede wo ha 87.9 Kumasi ama dodo na etimi enya school eche je be sra ban se o ma na ho enya hamaye no timi mie ye school se de be ya Drononso fo ma no dodo no ebenya so mfa so na etimi achichire Drononso Enti adehye bra Facebook na so gisa na nani abra wakasa ho kasa Kwedan pesi ho that those nonsense na so ejai wokromu a 2017 ton fiesia o wonim se Ghana mampani ba Ashanti region no 87.9 ensem trofo ne de akire mi ko bi me ko Drononso ewo Drononso hine na himfie ho ana mo bo odwa na me de akire bi sa da no krenso toy
ana omu be wie ye wo kron ayi afigas da bi ba ko na to so kumawu so fru kumawu ana wo ko ho ho no na sada ne oye be wie dwabo no mampani ba be hye bohunu ebo na ye bohunu sada no yen sam trofo ne ye de akira na ye ko no se no etefo de abra Facebook page no so ada no ma wie shedex egum o ma wie e news na ye ka de but e da no ma wie enkonya gum ya pentai bibia wie enkonya gum fine ayi ceiling fine na ebubom ya waya ye bibia wie o minu mionu botom ska ensem hunu se enye ye de asi da ne ti no enwi etiri so na nsai eda na sai edi se robon so for travel ko other regions and san kwada anya school akọ sada ne mampani antimi anko site wonom na mokọ akosi saa aye dormitory no emu wade from robon so to baby a school no won emu wa ebe de so betima nante akọ ene krasi ni baby a ho na ne ni baby na prep college ese enruku ene kura musimu kosi dormitory e de amo ene ye ne musimu ko bi ensu to se teche ye hu nyina ya teche me yakobo mi ko bi mesin ne se e bo se funsa e bo se hunu sa hwe apro nyina na etutu ene Facebook page no so tefo be hwe bi e ya bi dan no hwe se ene e na ye mfuturo teche no oh wait it's a shame teche me ko bi ti de meka na no de meka me ko bi nsu to sada no ye from for report kra no na untimi ene so bi ensu to ko gina he no report o man bi anipa tim hwe eya pa eya chebasa no ye Ghana na mo ani abre na we kra de hwe ene e ka sen eti nana kasa wie no